mala ga changdar chai nyor ka dung dit media ga chang jandang rau ka pai wal karon kin dang rau de jandang rau de diech an mak bangut gok bay nong la la no yen chang ka dung dit media ka tin to ko junub Sudan ka na win mo na do den dung dit media gwa la ga tung nuara bula lar ne ni chang ko yen ne ko go ru le ne tin gor ko ne online ka dung dit media mi chiran jo ma la jak linge be like ka be share we jo like ka be share ba ko dong wan kan ba ko chup ne kon le ko tung no na ba ja ja bar kon dong ne ko dung dit media la tan ne kap den ni ka ti lar ko kor jo ga ka junub Sudan la tan ne ke news ala tu lar ka ti to ka chang wal mo ka junub Sudan la tan ne ka analysis ka tin charo den lat ka kor ni kan tin baro den lat ka junub Sudan ka la tan ne ke profile store no bo la ne ku kumani ku wini ka ku nap ka ku kor ri to wi mo no den ko no wa leng mo ga ka ne kon to mi ran jo ma la je online ku share je ko bo ko wan ba ka chup an wala ga cha jandang ra u ka pai wal tin ba ka no je ga dung dit media bala continuation dung par pal store ni pan cha ga daga par pal store mi ala de ku ja SPLM la SPLM SPLA la partment da kon jo da ko junub Sudan ma roi kon ko kwide cha ga roi ka ta dan ne kwa pom ga je ni ga 1983 ni ka je kai ga narar chebe ben ni ga 1985 ni ka establishment de ni ga ta dan me kwa establish ge je so cha ga roi ka kwide ga dia la to ko nyo da je ko SPLM roi na jo da me anga me la pon dere ko roi na ko dur ken ko dur jan bakel dur dangwan doron dia men ci contribute along reide so ke be zo de fan ja ga tin ga kwi de long ti ne de wan dong cha ling kan ke me ke ne ling be we jag na re shi ne ya ga lat pan ko pe ga woni so ko kore ba ga na summary ko ne kan ta continent am history is that reflect ajere news country dia le country chalat ke story bat ke je story du la ba ga la dien ke interest de pan ja ko la de story so Sudan cha distort wrongly udi mi ran ro ja la individual ro ne bala de nek la de ko le ne ke la de na ke ka ta da ne ga je ke yo bi ro la tribe la de ne kun lakini in reality no liberation struggle ke jinu Sudan ka ngana te contribute as people individually kan ne contribute as a group as a community nigga god kien man man kien so no again continuation yetala ne ko roje pan kune continuous men ba roje ode bala ta dan e chero ko consolidate NSPLA kabil pam guru te kon cher me yalat pan o te ne wa jang ne ga doro wini mi ba ko roje ko guru be dien ken guru be dien kita ke area dien ken da menamo so no be matte pandela ne ga personality state ka formation of SPLA wada ne tana ka formation de ka bil pam ka da manamo Salva Kiir la de June 1983 kana yen ka makal it was in Malakal maname be yen jabo. We talk about him yesterday. Yana matkata dan ne lat ka formation gaje. Me lat ke SPLM gaje. Group da ne we jagan Kiir point me we jaga bil farm. We jagan tongo. Should take a first group take a bil farm. First group more a group of anyanya 2. Anyanya 2 ke elements of Jibentio, Tejel Kel, ke kwany lat jor. Ke element of jikain la jikain doar te jel kel ke gorden kongchul ne to ga bil pam ni ke 1975 ke part of anyanya 2 to ga bil pam kan kam da ne wajaj ne te yen ke 1983 chu second group me chu kaidor shwala group dan ne shwa kam kamela shwala pokede chula group bodke
dole duel gor a student chwara moy ke movement dien chol kana South Sudan Patriotic Front chwa po maken do duel gor toro te yen ga universities te yen ka high school ne de la kwarken te wini chwara won ko de gurile de lonyaken ke boom na to bud ke enya chigak ni chuluk ta pagana mum te redian te uyai da ngajak te kel ke. And by the way nya chigak ni chuluk marien kana kan neri yeta to do kwana to a queen jinyiman pagana mum mila chwale bangot mum cha kwen chu yen ga je the elder medan me kai karar but they are student ti tangen to ga jama tanken high school student so chwara po mo ni chwara revolutionary party no mo chwale South Sudan Patriotic Front mo chwa po maken under nga under nyechigak nyechuluk chwala group number 2 group number 3 chwala group tagaita group tagaita mo rudien ka element no banyanya 2 anyanya 2 talo tungwana kena wano bodo ka wurmula chwala gar yewi chuga te wini ta gaitang la group number 3 chu group number 4 chwala group ta ga bukteng group ta dor mi wala bukteng chwal ka National Action Movement chwala nam group mo ta under kwadatem kana sem wal gaj ka abdal chwal dang ne to bukteng dor wala bukteng kanater ka bodor chwala group ngwan den group dien chwala group ta ka tajak meta ka adura group ta ka tajak ka element of mi arba kana mi kamsa te kon te yen ka bur te yen ka pushale te yen ka beybur te yen ka yot so en group mo chuga ta thin ta ka under karfino kwa nyenbul ka William Nyon ka kor me self kir bo yoro matke chuga wata kel ka tajak ka adura chwala adura kem chu group bakelien chwala group mutaka abi chwala abi liberation front mbul ke wala chwala mayendeng majok abi liberation front chu kan gada abi to tama mayendeng majok motetin gadeng majok ta chul deng alak tetin ta deng alor kol tetin chwara pom wini chwala goro abi liberation front so chwala group bakelien chwede tinatong group en baro dien chwela group tito anyanya 2 anyanya 2 element ta ga bargazel anyanya 2 element to ta ga bargazel budu ka malonga wan kana bol madut la antonio bol madut chwela group baro dien group badak dien chwela group me chup ko border of Ethiopia ne to chu la batran southern politician te kon te yena la kwar ka siasa ka kum gwamo ta Joseph Awuru kana Martin Majergaj ta kela ken siasi ne to chu bodo so ko kore chu machakal of leadership kirga tala ne pan chu yutuo ko ne ngam bia kwar ngam bia kwar ju ken group na ma daga to dibra to chu ke rodian mat chu ka la for chu ka ke main for faction to compete chu ta group da ta ga dura me ta ga tajak ka me ta ga bukteng ka me ta kai tang ka me ta ga bil pam kan group de kon te to ko ne be mashakal obespele foundation de to ta da dien de ko de ga bi la groupe ta ga bargazel kan de ta ga pukede la ne te kon te la secessionist you can say you can dial kan la ru junub Sudan be shup mana chong dan ko ko ra chu ji nyin me china nyin chu groupe dan ne ta ga ti ajak me ta ka
me ta ga dura me ji ko tuok ka kwit ko ngam bia kwor ga ta na ya la de me ya ta lat pan chu kan group ni daraw group da ne ta ga bil farm ti kan dia nuore sha kwenin kar group da ne ta ga itang ti kan dia nuore ko wi say bar group bil farm kwai lat jor kana kwan chul group ro dien chula group e da ne ta ka itang me ta ke ka gar yewi ne ro da sai go la neutral tel malel chu mashakal chu don ko group e ta ka bil pa amin ka adura ka ti ajak la group de tal bakir tin ka nyon ban ka karfina kwanyin chu don kor ka group dan me ta kama la shwala bukteng group bukteng de sembal gaitin ke kabdala shwal dang ke koda tem chwela kan group daraw which is a historical mistake ko group te itang kanuare group te ka tia amin ka bil pam kanuare the same group te ka adura bo me te tia jak kanuare te ko la bo de jang tak salbakir tin ka karvino mona nuare ken ay ko la mi saba amin mi arba ka mi kamsa mona nuare ken da menmo so group dan te ka bukteng la group te ga ga kanuare bo ban kweke so that is the mistake mena ka ga ko ju group te ka bil pam me te ga ben don kwai lat jor ka kwang chul chu do la neutral kel ga ne ken winimi chu group te ga itang me te ga yewi chu do la neutral winimi ka ne ke chu kul te no group te ka ga je ne kul te ka question of leadership no more is a one mistake mira ne de teleposi de telegwat mi lo kanatin leadership ne de kan nuore bidara unite at that time so de telegwat ko mo ken kono goro wona ne ban Sudan bane unite ka ta da ne cha gore John Garang me chulu banyan dong ja kon de support ku me te Ethiopia kan wo ken kon communist ken kon goro Marxist ideology ka ta lat ke Garang maybe dong ja kon de support ku me Ethiopia but they la ku me dan they call right so that was a mistake so ga chu do goro ade kan ne tot chu ta nuore chu la neutral chu ta nuore wara man nyon ban kel kerbino kel ke sel pakir ke Garang chu ga tut chu ana ka kora me cha bukteng kam la kam me te ga symbol gach kan Abdallah Shol me cha defeated ka kora me cha kam na te bukteng me cha juj cha ga cha na ka 1984 chwe kane de kone te ga dura mun chol ne yo kam me te ga tia jak shoro yugo jala o agenda SPLM ka kora yo manifesto dien yo alonya kan ke July 1983 chwa leadership chwa la nya baken me cha la nya chwa mala chwa political military command chwa la da kan chu John Garang wala chairman ka chwa la commander in chief of the SPLA forces chu karpina kwa nyenbul chwa la by chairman ka chwa la deputy commander in chief William Nyon Bany chwa la chief of general staff chus Karbino I mean Salva Kiir chwa la deputy chief of general staff ka security kan operation angwa mo chwa Roxon joro nyo matke chwa nyo mareje ken ka kore chwa ro to establish chwa SPLM chwa ka SPLM provisional executive committee ku compose ni chairman kana deputy chairman ke subcommittee on foreign and political affair
tita nothing chwet subcommittee administration ke secretary for legal affairs chwanyin ken chwa ka establish ken as a result of kore ya tere ken me ya gaj me janak ka kore chwa 5 permanent members ka SPLM political military high command the command of new military axis chu John Garang chu axis number 1 chu command kwa assist Martin Manyel ayuel ta ko la manyang tin ka lwal ding wol chu kam ka foita kan torit ka bor ka jube ka some part of Western Equatoria ko de kan kobor chu kervino kwa nyin bul chu kam axis number 2 lwa ka je John Kulang pot ken gari lo modi chu ga jabi ko Southern Bulunal ka kurmuk ken gesane ke damazin ka area of hydro electric power tente wini ka wode kana wa control. And then chwa military axis number 3 chwa kam William Nyon chwa jago ne kwa assist la makol ke Gordon Kongchul chwa kam North Kane Eastern Upper Nile Sheikh Nasser kama ban kama Luz ke rang ke Kuduk wona ga makal chwa kam ke reamo ko kora chwa military axis number 5 number 5 chwa kam Salva Kiir chwa sign ko wona waka ka Southern Upper Nile ka pushale ke Pibor ka paro bor ko kora chwa wurmula chwali Arokson chwa kam chwa sign ko da ta ka ayut da waka wat ka kubu ka Panjak ka Fana region bo ka kora chwa battalion ni chwa ka lonyo ken ke SPLA the SPLA founding battalion di chwa lony chwa Salva Kiir chwa kam sad battalion la Tiger chwa first battalion la mi arba krimi kamsa chwa kam William Nyon chwa second battalion la Jamus chwa kam Kerfino kwa Nyenbul chwa post battalion la Timsa chwa kam Arokson kangwa mo chwa beginning of tada ne chwa tung the core of 21 year so murai kon ba do ne ganete kon te la the bulk of the army te targa core apart from assignment me yana nene kendi alga nuore. Then that was not the end. She continued the hostility kama nyanya 2 kene SPLA maname chomno 1987 from 1987 88 89 90 bring 91 for the 5 years period ke ngundi yo latin ke zaman mo pan rajo dien mo kon wote ke zaman ka our set episode la set part of our father story dung as film so ko no wale we can call it a day bana wujik ka chango do dien ka dung dit media and thanks.